Thikũ ya kerĩ ya icera rĩa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja One Kenya yambĩte hema kaunti-inĩ ya Kilifi, kuria mũtongoria wa ngwatanĩro ĩno Raila Odinga agĩte na mũcemanio na atongoria matiganĩte na thutha ũcio gũtabania mĩcemanio ya mũingĩ. Tuko na sera ambayo inaitwa Recognition of Prior Learning, RPL. Sera hii RPL tutaleta hapa na tutatekeleza, ambayo itafanya hao watu ile juzi yao itatambulika na watapewa certificate. Atongoria aya mokireire gavana wa kaunti ya Kilifi Amason Kingi uria wiriga guthamira ngwatanĩro-inĩ ya Kenya Kwanza. Nataka niwaambie tusidanganywe, tutoke katika hiki chama. Itakuwa muda mrefu sana kuunda chama paka ambaye tufika hali hii. Tunapigwa vita na vyama vingi. Kingi alitudanganya akasema naunda pa, kweli uongo. Yuzi ameenda UDA. Ametuambia nini? Anatafuta pahali pa kujificha ili kesi zake za ufisadi apate kutetewa. Alisema kwamba anahama huu mrengo wetu kwa sababu ya masuala ya mashamba. Nataka niwaulize hapa Kenya, aliyepigania katiba mpya ambayo inasimamia masuala ya mashamba tukiwa na tume ya kitaifa ya ardhi, ni Raila Odinga ama ni William Ruto? Tunakwambia Amason Jeffa Kingi, utachezea watu, utasumbua watu, lakini safari hii chuma unacho. Gĩcigo kĩa gĩcũa-inĩ kũringana na atongoria aya gĩtirĩ kĩrathingithia mũrũgamo wakĩo wa kũrũgama thutha wa Raila Odinga, na ona rita rĩrĩ mekũmũnyitĩrĩra matigĩrĩra nĩ ahotana gĩthurano-inĩ twerekeire. Tukichagua baba, yeye hatabomoa nchi. Wale wengine watabomoa nini? Tukichagua baba, atapambana na ufisadi. Raila athiĩte na mbere na kwendia kĩoneki gĩake kũrĩ bũrũri na makĩria gĩcigo-inĩ gĩa gĩcũa-inĩ kuria augĩte ũtongo wa maĩ nĩguo wagĩrĩirwo nĩ kũmũrĩkwo nĩguo ũgune mũingĩ wa gũkũ. Tunataka kuhakikisha kwamba ile mambo ya dhuluma ya kihistoria ya ardhi hapa pwani tunamaliza kabisa, na watu watapata zile hati ya miliki ya ardhi. Mimi mwenyewe nitakuja karibu, nitakuja hata na Uhuru kabla hajatoka, ya kwamba ikiwa sisi tunataka mashamba yetu, basi baba Raila Odinga aingie ndani ya State House. Ni wangapi wanasema baba Raila Odinga aingie ndani ya State House? Angĩkahotana ta President Odinga augĩte nĩ akagarũra mĩrutĩre ya wĩra ya andũ a wĩra wa moko arĩa maracangĩra harĩ ũtongo wa bũrũri na makĩria ma gĩcunjĩ kĩa 30%. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.